Yoy la Kuntram relay among mi lising tramangana mi Manipur Miamgi represent of the Yaro and hiding it Mirasko. Aramasidi elected singi Constitution Assembly Magi mi masing shuvana tevko. Yamba man baduni koina uri potse, Adoga aina hygienic muna, the Senadu Targadi, Hauja Koinas the live discussion Modi visit from Ccpur to Kangla, Kanari and Manungjida. I could give me masing just around 90,000 gumba shure high. Out there, quick it as in a Modi live with the support YouTube ke other day Modi gila ibo Kangu sing dugi Portuga koi YouTuber sing ziga both on about that saying Modi yening de aduga koi p higher zoiters a koi kara de koi is the koi now quit to remember pang me piriba kamendo da Manakari, Hagi Konakari, Kungi, Hibase, Machine was in a henna, core issue to Machine Henam, Matotai Hibapotone, so I Quena IDP live mam, internally dispersed live mam, Singina, says the Nokre might guy Kogi, because of the period proportion of the Mayang type. I quite the Shang Haragadi, Mokoina, wow, the Wassan of Dona Mina Ugibi, Karimwa the labor, don't have Mogi, Asienba, Masagi Saktam, Masagi Levum to Poto La Aganda, Mokogi, submission to body pay, the Yamna do matter, cannot Bugi, Yamna, function, Yamna. Nungai to function botala agadi I mazi manage wari when you water when you have a poto kang the way potom sulai aduna swai de kogi the chang haragadi mayam come in the pinner koyo Modi na Kangla life from the Sangaga Cholo Kalo the Mayam die kind of come in Brigota the say Yamna dum kainoma Karim Nabuna, Masing Hena, Masigi reaction, Zequin, as I sum Yankanda, Uzeboko. See, I do have Tiger de Quagi, Prime Minister of India, say, Yam honorable can post Nima, quite its own, have Taragasu, Manipur Zaga the day, Magi still Huzik, Sanafum like day, Adu Makogi political Yoba, Arum Ayang, one bagi port, Amakata Makoina, even election, National Wimatang election gay, Managado the high, but Amaka Yagi Habido. Politician Karana, Equagi, Bapum Zagakra, the Indiagi, Mapum Karada, Magi, bank politics to Wagi. Port Chatabasina, I call Manning Halagat Paniaduga Hanam, Mirai Roba Udra Rumam, the Husiti, Mamanga Chinkalaga Tamaga, I quick and was it Tonga, Liquid, how we can hide a poto. So I don't Masana Hibawa, Masana Kakcheri Bra Hibaport, Prozamiam, Hangis, the Quacha Potoning, other than Equata Shang Haragadi, Shumba Port Mayams is the Quena party, the Yamna loyalty Utpa, Prozamiam party, Mike Sabudi, I said, Uwan Equena Karamakako, Aru Masi maximum turn to de, Masida Quagi, High Tarimagi, Legeriba, Emileke, Laki. No, koi kang deko, koi kang ada police ko. But adubu lakota ko mai MLA angam mai punar ko mi khara dunai busi lai che. Adubu mi lising tramangana MLA lising MLA nipugi represent ko lakpo gadi makoi na phangki ba botu 1% bu pharam moi ba mira sai na ajani ne. Okay tamo. Asida ai thamjage swai sida 1% pada poto madugi poto da or any lising tranga bu or tram pa mutil lo pokhairo lekhom to e hai ba poto na ama oraso swai da ekoi gi praja miyam gi comment I call you smile live discussion the Peter Eba opinion mayam sing che Masig Anisi compared to Yankanda Arumayang Manipugi issue. See there is the core issue Kangba Kangda was a Kangba Mina Masing Yami, Sigi Posidi, Udnawine, Kupaga Tamna, Honawi, Potman, Bamukati Yawi and I might have Thank you very much. Tamo straight question Tamu Ure Prime Minister from Aizol, the Manipur Lae, Manipur la Kanda, Manipur Gimanunga, Chuchan Promotion Kanglani, the Pantoka program ni Chuchan Puchalure. I couldn't hold power with the Prime Minister speech and itare. Speech and easy, I could get Izol speech amaga, I would try to speech amaga. Masida live Miamgi, Haitare, in favor of him. Masida Malak with a how they am open in the live Miam. I got a Kalamaromda, Malak with the no item of Fundu Miam. Animax Ure, Tamokari Fundu. Dasing Haragati, say, Koina, Prime Minister, my question, the lap with the Koina, welcome to Hanning Ramlite, welcome to Gusukaide. But Adubo, Koyetsahi Aniga, Tamarim Pumpa was the Wapam of the Tamdana Lakiba, Prime Minister, Oivanina Praza, Moina, Koimiam, Prime Minister Lakoda, Yam Harautem, Wopokotpa, the William Simoy BJP, political campaign, Higadran, BJP, Manungi, Higadra, Moi Tabak Higadramona, Tobuna Ama, Adubo, common people, Natragalewaki, Puari, Lewaki history, Adolewaki, Kamail, Mika Main Palami, South Asia country, Manung, the Sahi Lissing and home Hen Bagi Puari, Lejaba, Masagi, Rodi, Lejabalam, the Momani High Study, Adugi, the Tazava, Nungshiva, Levak Nungshiva, the Siang Manung, the Tamoy the Pogba, any individual civil society organization, Natraga, any person, particularized the Dragas Usinadi, Toina, Apian of Horomoy and Aitasing at Tamning, Madam de Magging a Sigis piece, any Koi Matek Matek,
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯗ ꯃꯥꯅ ꯊꯝꯒꯗꯧꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯅ ꯉꯥꯡꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯉꯥꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯇꯥꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯅꯠꯇꯅ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯧꯔꯛꯀꯗꯧꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤꯅ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯗ ꯀꯔꯤ ꯊꯝꯃꯝꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯅ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯇꯔꯟꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤꯡꯊꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯊꯝꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏ those who are neglected before are at the forefront now kaina hujikti makhoigi approach yam tongale dan mamanga thangalaga thame khanare aduga northeastern states singje is the growing engine of India kaina high thamakba sumba wafam phajaba mayam thami aduga somda moigi GST hangatpa handabagi wafam khara thamba manungda ikogi northeast terrorist ki half ama oinabagi pandam aduga sumba makalgi potential level state singni kaina hairak pasingchi masi lalwena dum thambadi ai but adubu hujik leriba free movement regime ki matang border pillar fencing ki matang da sayet na charang na mayam ama thol 400 करोड़ की लागत से बना नया इम्फाल एयरपोर्ट नॉर्थईस्टर्न स्टेट की एयर कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई दे रहा है मनुंगसिदा इसागी इरमदमदा इस एयरपोर्ट से रिफ्यूजीदम लेरबा पीपल ना राज्य से मरमदी दूसरे हिस्सों के लिए हेलीकॉप्टर सर्विसेज भी शुरू की गई है। ये बढ़ती हुई कनेक्टिविटी मांग तारगा लेबा पोट अमु ओइबनिना मदुगी पोटु कोइ याम नुवाइता पोट अम फावि अदुना अखोइ माना थंगी वाफम द मेजोराम गिदा प्राइड ऑफ आवर आर्म फोर्सेस इन ऑपरेशन सिंदूर मा पल्ली अदुबु मदुगी ऑपरेशन सिंदूर द प्राइड ऑफ द नेशन नि हारिबा आर्म फोर्सेस अदुगा paramilitary forces mayam jina kari maram gi damakta manipur gi narco terrorists sing natraga illegal immigrants sing natraga apunba india gi union natraga manipur gi oiba saktam thugainaba manganaba toriba idea of manipur da singnariba mayam singsti kari gi thengnaba da mateng pangdabno haibase wahang oina hangningi aduga yamna nokningba aduga nungaitaba adu henna khoisaunaba aduga pot amaka phawon be space amaka mizoram gi yawi aduga manipur gi da amaga yawi mizoram da yawza yan thamjage kaigino hai kana mana thami political party karana India leba political party karana practice vote bank politics to budana maram warkana politician karana aikoi sumaina chawkhat pangam dabani haiba pot wafam amkhak yawgi base yam nokning mama fawe aruga aikoi asa or umid ka bhumi manipur se aduna hingsa jana maram warkanda masi kano to bungam dabni manipur yorgong hai adada swaida aikoi state amadi center ani ge lobhum thokpa responsibility thodang singdu lohogdaba hujiksu logdabaduna maram warkanda irang singsi conflict si chayeni ga thamari si adum lotion mangamdana aduga masigi escalate to kibda mateng pang kibne habesti mayamna lainer wa mamani marak amta tamoda ina thachani base akhoi ngasigi tamoi khoi nung gi phibam se hoi ngasigi nung gi phibam se tamo mapoina mayamna khanaram base nung ji yam kan gi tamo yam kalli yam ngarang ju yam kalli ngarang numidang ju nung ji yam kalli ngasi yam kalli nung yam kan basina maram oiraga ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯚꯦꯟꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗꯗꯤ ꯅꯣꯡꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯔꯦꯁꯟꯗ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯇꯧꯕ ꯂꯩꯇꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯒꯤꯗꯁꯨ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯅꯣꯡꯒꯤ ꯏꯐꯦꯛꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯃꯅꯨꯡꯗꯁꯨ ꯅꯣꯡꯒꯤ ꯏꯐꯦꯛꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯣꯡ ꯆꯨꯔꯒꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯊꯣꯛꯇꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯒꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯑꯒ ꯌꯥꯎꯅꯗꯕꯁꯤ ꯏꯚꯟ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯗꯦꯕ ꯀꯔꯃꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯑꯒꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯅꯣꯡ ꯌꯥꯝ ꯇꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯇꯕꯒꯤ ꯏꯟꯚꯥꯏꯇꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯇꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯕꯅꯤꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗ nong yam tare aduna ekhoi ngasigi function je mapung pharoidrana mi myam se tholaroidra ka haibagi mayam da adum wafam leinarame masi da hojik nong gi wafam je ma pumdong tongalaga ekhoi mi je atat akham leitana lapagi mami yodi ui tamo kamai yengi masi laiba myam je karmu mongda laena tamo ubi aduga nong gi wafam jina mayam kana ngangarabni ne ko masi ju tamo kai hebini masi ai thamjage taseng ne koi manipur se matamama ekoi gi lalobagi kaino si yam kanba lamdam ama oi hujik se lalobagi magi kaino se sondarak bagi mami ama ta bani se mayek sengna government of India na praja miyam do utpani habagi pot ama so ai thamninge oi maram di kai gino da masi manipur gi apex body lalobagi oi ba korkom na thingraba pot ama ne Majik dukan amta hangde Kaishampat ki pareng ama pareng dukan amata hangde adubu khujik tholaiba Narendra Modi sina ekhoi lamdam se mai chale adu tawe na mayam law Narendra Modi lak payaro na even Thobal da mayam protest tawi MPP ki kangu mayam taw ngasi ui ko adugi congress ki taw ui ma congress di political party ne na MPP na regional obi ai sum hai bani aduga political party ma chen law na khot padu di ekhoi na madu politics is not a dirty game but politicians place is dirty le ai ne hai bado swai da dum pusalaga madu di ai yengaroi ge but madu na moi politics ki pot am wara kan da swai da ai na
common people mayam amana lauriba adagi khoigi even regional party gi matam amma lewa sasan lengak ngak pa Manipur gi da yawram magasu makhoi ni yamna maming chingthar boi loibana do ba thabak thorong khra maming leiba khra di MPP na palingai torma mayam lei even 13 August celebration gi matang da khoigi hanagi khoigi maitai bangal digi amaka bai khoigi chief minister na toromba yumnam yaim na toromba MP torom mogi mayam wari leiba sing koina ningjang dab nate madun nakalam thamage adu ngasi nung tarakana sumaina mi mayam tholok pase koina matam dum hai masi koina ngasai mamang round da haijagi do koina BJP gi string yengba khongchat amakha Prime Minister Narendra Modi na package kra lauthopagi nama da Manipur da la akanda ekogi Manipur sida popular government among install to boda erect to boda hana suspended animation da article 356 imposed rogal level lamdam se yagada yarodra habigi changing amakak tawba manba pot amakak su yauri marak sida aduga ngasi nong kana su thabasida ngasai mayam sum haina bane mina warakpangam daba singse line wara e haibduni oiba chala kaina hainar pa yawi ai Facebook da chapman thagale aduga tasengna hagadi amang asoi jaga amda chaluragadi tasengna phajana chamthok pidragadi iru jathok tar laifam jangba yade kaina haibdu koi Kangla ji am one of the most scare place ne haibni Manipur gi de aduna masai sangga dawni ne koi champur dai koi gi hawphom khangdaba gyan men ta daba koi gi mapan gi changjalak mayam amane loibu kanggu di munak chang urganda lakodra masil line ngarang de hawna masil loina kiktok chamthok tawra haiba haina bajur lai aduna tasengna haragadi koina Prime Minister ko Home Minister ga khraga bhab la amane gyan tara male Manipur gi matang da nahan koi parliament se mate khraga pukalak pat ure khol ena tawingai marak sida ikoi ta sengna haragadi ngasi di Manipur yora kan da madugi poto muk chwai mang rabra makoi je bab taren khaluba yada posak ama politician oibagi pot mami madum chaw ne koin ubu pot onglei mase ekoina haijo wa humte koi Susampur da mana kenogi ureyum to boy changa bagi torom de lising taret ka sawnga crore gi potumaga aruga Kangla manung da lising ama sathe ka to do punna lising nipan ga sawngai potun nakalam da thamgra se madudi adum mamang da dum tawla ko maina masidi adum online khangde ma khangde malak to wiya pot ngaktane aduna Socio-political gi warol piba matam da mana hai hojiki conflict sigi oiba waroishin natraga wafam ma da thamdabida only magi helicopter ya da baduna maram moira ganda lambi da chatpa phangjaba se masi punsi gi ona kawroi do wa wafam ma oi kan haibase conflict crisis sigi oiba chap manaba madugi mahi phangada wai mata hairam da pose masi yamna angak pot nam go phawe okay tamo thank you very much ai mathang tamo santa tamo lakse okay hauzik yamna thuna haiba tare hauzik Kangla gi live coverage koi yam thuna thana bari le tong no bhona jage ado Kangla da hauzik Prime Minister Modi amasung Manipur governor makoi pi ga tongan tongan speech sing da thamong da moroi wafam jing mayam yeng minaji loina na ekoi tongan tongan footage sing ju porakani aduga ekoi gi marak marak ta ekoi gi ngasi mega notice dialogue si gi mari le live Manipur gi prominent personality mayam sina su haibadare si wafam sing su ekoi mayam da thamna bhona jage haujuk ekoi Kangla gi oiba live coverage se ekoi mayam da pina ba khona jage haujuk forward da marak sida dum mayam da aina remind to zaning basi masing yam laba miyam haibadare ngasi gi akan nong tugi marak ta masing yam laba miyam kayana ekoi BJP gi Firana chingba even India ge flexing adage then BJP gi satin tupaka na mi kana masing thingam na lakhiba aduna haidare thare sit masing du degi laiba mi masing na capacity degi na lakhiba gi mami ta ge batare aduga marak sida ikhu gi tongan tongan ba mi kana nakalam romda masi yaning da phongdokpa maroina Manipur Pradesh Youth Congress ki maike degi amasung ekoi gi Manipur People's Party ki youth wing gi maike degi amasung tongan tongan pham singda pen da wakat mi pham ma maroina thawal district ki tongan tongan pham singda pen da bagi khongjong mayam chunghin bagi mami tai aduga masida mapung oina hairibasi ekoi gi Prime Minister Modi ne ga idam ta Manipur tongan tongan pham singda laibano aduga masi agenda yaude masi divide tong bagi pham ne habina chingbo pham mayam ma lai punamasi maratang asi maru panelist sing ngasi thamki wafam da ekoi gi mahakna Chuchanpur amasung Kangla mafum ani da location sina ekoi gi Manipur se hena division se hena depend over habina chingmane hauju miyam da footage thamjare miyam yengta bigani crossroads where the lessons of past must shape our future. The state has faced its share of challenges in recent times, but the courage and resilience of our people continue to inspire hope, peace and stability in the state. We firmly believe that under the able leadership of our Honorable Prime Minister, our state is on track of rapid progress and development and achieve lasting peace with inclusive growth
which is one of the pillars of विकसित भारत। एक बार फिर मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को और समर्थन तथा हम सभी के साथ Okay, hojik Prime Minister Modi gi ekoi wangang bagi tangkak to hek usulap ko miyam da ekoi amuk ekoi kudol tam na bong hona jage marak sidam am ken ba opinion khara amuk ekoi long no hona jage hamada ai tamuk rin da laksage tamuk rin da laksaning basi Prime Minister Modi na ngasi si separate administration gi wafam amadi sungban palamdre ha batare madu indicate to wafam ama autonomous council da ni khangde ahen sakti pi ni khangde or union territory gi mokhoi gi demand da ni khangde kuki singi permanent solution ki wafam mari leine wafam se ipan palam da thing nei ha batare masing matang si di tamok kari ha bini no ne koi nga sai koi nau chan tan jam sa wafam am tham gre du da ina support tok jobona chena masa gi sumang chitna mi sumang chena hona bani ha wafam am ka ningjang e maram di BJP ki manung da lai ba mo crisis me am aduga koi kaino si tawdringai da hai tare ko ma si prime minister mo na lai bran tra BJP ki leader on lai bra ba ki aso question ma prajam yan nga si ang rai swai da ne ado ta ga di miyam gi leader on la ko ta ga di miyam gi mapi mapa mo na prime minister of India oina administrative head mana chalai bo na country si ki la ko ba ta ga di huje koi thoiba conflict crisis gi matang da wapum khra thambam thu e adu gai koina koi lamka thajan ba Socio-political gi jaga da adagi nga sai koi separate administration gi mokoi na thajal pot mayam sing si ya de ha se ma gi le district administration sing na piga do pot sing ga che ka seng na ha gi nga si koi na nga si udri bisne adu bo huje koi na udaba ta ga su koi no ji Kangla da mi se sikna chang ngam da na Kangla pa thu e sine koi no ji am nongai tri se adu ta ga di koi thawai na pon tha pi khraba aduga thawai thangdu ka thu ga ta sengna makhut ta khulai paijaram da mayam ju khulai paira ga ta sengna lan thengna gni ma pan chang khelaiba illegal immigrants narco terrorists na trama ko sponsor to mayam sing jena lekhiba mayam gi punsi phagi da thu hai ga doribra natragana even nga sai koi gi ka sandana haiba da maina mkhoi BJP gi moi gi karyakarta ma hoina mkhoi gi dol du nung shiba gi tholok pa mi masing duna heli haiba oba tar ga di mayam naina riba BJP ma di anti BJP gi mi masing si kayam lai riba chano Manipur se Assam gi elections kitang ngai re northern state ta usi mai ho lai je koi BJP si kayam na yari ba chano praja mayam na yeng ba la ibra na adu ka tangi la ibra ma gi visit se na haiba pot se yam no mayek shengal le di mana lakani haiba se lakni la oi khang da mong de even chap chaba clarification pidana keno da 24 fa da bida ngarang khak tang ma la ani na confirm to pot ni adu yamna systematic oina ma gi plan policy ma yauna da sengna ya khoi gi handaki tha ji gi hek horok pa da gi hai tare se date 2 da governor delhi da auction gi ba then manga da halak pa manga da halaga hek nongan ba taruk da BJP ge president sarda ga unaba agi taret da close door da khoi BJP ge hana minister oramba ama oramba popular government lenga da hoji MLA leba mayam ji kaushal laga manung da kari instruction hidden instruction pi khang na ras baban da unagi ba then national spokesperson yauna makoi ani thonga ganda thamban changlen da BJP ge MLA mayam ko ki da pulap oina ma yana yan den tro mayam da 80-90% da madu keno tawkiba thungaga mifam phangdo ki press conference taw khotan tawkiba then ngasi tarik 3 jida Socio-political da ama aduga ikoi gi Imphal mayon Kangla da ama mai phamjal ko phosine aduna aikoi ta seng na ngasai mamang na thamna mayam jida hujik se one of the biggest drama in the history of Manipur kuki gi kangu singi lang da thuraba politician mayam amagi manung da aikoi gi prime minister se head amone yaurobra hana question hangninge maram di aikoi gi even bungjang baite na 37 thalon AC gi MLA na request for separate administration union territory with legislative power for Jomi kuki mar community ena mana memorandum ama even prime minister pi bagi ngarang thagalak pa hayeng pi dune torko pot yauri then makoina tawda drama amnung da amuba keno da color gi coffin chama thamen to lok thokiba then aikoi gi prime minister lakpagi the decoration to ba mo gi nana thamba mayam ama loi thugai ba amu adagi sona kanda amuk nakal amadana political solution ama ngasai keno UP ke through da ngasai gi bujagi balti gi magi keno da magi memorandum manung da sudu gi marum da political solution ama through keno UP da to bu na man hairakpa then kuki student organization sadre hills na mo tarik 3 do ngasi je black day no observation to gani mase suti thadok to school institution masam san dai da pugudom ne hairakpa then Socio-political gi laiba mogi satra gi kangu manamu tarik trying to ngarang de hor ngasi bok suti thadok da ni school college madu participate to bo yaro haiba then central village defense
स्पोर्ट्स एंड मोगी लंका की लेबा अमखक न कुकी जो काउंसिल की पोतु मा अदे मो यावना मदुगी पोत सपोर्ट तोई हरकबा ओके तम चुम्बा मयाम सिंगसिना चेंगना हारगदी अखोइसे यूथ मयाम अमा मणिपुर लेरिबसे अखोइ कुकी की हामते मिटे की हामनते अखोइ मणिपुर खुंदामिना मयाम सिदा मई चाइंगाइसदा तसेंगना थाव हाइजन बदौना प्राइम से लाखजन थोनगदुरिब्रा होजि स्टेटमेंट अनि थोलकदुरिब्रा Socio-political Korean came the Palam Dravnina, my separate administration Kaki Palam Dravnina, Maduda, against the support of Wapung Kratolapa. Then it goes right of Zigadum Beligi area, that's a MPP na, Aragi Atopa Topa Mayamanas, Aragi Lay Hinkoki Kangugi. I got political party, the Hajar Roiko, Mayamana MPP, the region of permanent Panzarisha. So my totally Mayams, then as I post, I quit Machin, Maring Marango, Wakal Manadava, I quit Machin, Jana Kamina, Pashakra, Saktung, Krapira, get the Puyatiaba, Aruga, Tashena, Haraga, they quit Iram the Manipur, Tashena, Unabu Honorabagi, Podcast. Manung the hidden directors mayamama aduga taseng haragadi script makers no script mayamama siamakanda ma thong kudi makse loina makoi development gi thingjinna ba hona bagi pot ama mateng pangchali bra have question am try the okay tholi okay question mayam thole I tamo yam chumi aduga miyeng da video mayam de koin thamjaning maji Narendra Modi na Kangla da pigir with speech governor na Kangla da pigir with speech kudi ma hare vai koi gi mega dialogue gi manung da loina mak mayam da live te ingana bagi khudong chaba thamjari housing mak aikoi prime minister Modi gi formal event ase Kangla da hodri aduna mayam ekoina matam je ka lawjabani masi gi damta ekoi mayam da sengrukchabani sungsoi suidana miyam na prime minister Modi ne kari ngangani habado mayam asida soidan taba fangani aduga mahak na ngangi bedugi matang da ekoi gi nainagadaba ekoi wall mayam so mayam sida dum yeng fangani maduna taba tongan tongan footage so mayam da adum thamjarake hauju ji ki oina ekoi gi hauju tongan tongan protesting gi footage mayam da du uchage aduga mayam yeng tabi gani ekoi gi Manipur gi tongan tongan ufam sina Manipur University da adigi then Congress Bhavan gi magi mamang da Congress ki youth mayam ama thola kanda youth ki president yauna madu protest over then MPP gi political party sigi office mamang da masida police kamuk na bani chingma mayam episode mayam ka leire aduga masina taba tongan tongan mafam sing da mayam na horiba ngasigi ihou sing aduga nakalam rom da Prime Minister Narendra Modi bu taram ukani haidana laibu masing thingam dra mayam masigi footage sing du mayam uchage mayam ing da bigani doinana marak sida ai tamo santa da mung laksake in tamo san ki notice window gi yamna maroi ba role lori bit chanmai bang gi magi hoji ground report ai ki live footage si miyam da thamjage ado masi miyam da yeng jage do mayam puno yeng taminaji masi gi iroina ina tamo kiran da laksake da bu hangsi marak sida dum ki ground report che dum footage dum thabi ro ai tamo da pakum dum pen jarake tamo da yam tena tamo da laksaning bazi aikoina ani ni tamo urising asai koi prime minister ki speech se koi thamjaraga ai footage ani koi thajai live ta amana prime minister unaba prime minister lakpagi harau ta yamna maithong momo noga maka lamna laiva aduma manipuri miyam mama adigi nakal morom da muka prime minister lakpada yaning da phongtokpa miyam gi ai koi gi moi gi wakat khongset amadi moi gi kholau mukna bagi mami miyam mama ani se thamaka da prime minister ki speech ne koi thambi je thamjari je tamo masida maka lamna harau momo minok loinana asa ke amaga loinana laiba miyam duga nakalam rom da madu da nuai ta ba ade pen da phongdu iba miyam kamai ying bitam Nung gi matung ni jagoi sa politician nga tane na iti thamjage Manipur ga soi maning mamang samnadra wafum ke amang asi Kangla gi pot dum yauri ko Nepal pusra koi marum kai gino Nepal gi pura dum pot ama invite tori bra pot ne miyam na ma yadri se kari gino haibe masana khangdri bra prime minister masana tragna khangjan nadri bra haibe question ko chwai leb maram di miyam na taseng na kari pami ge kari no ji pami ba ko issue du kai no de moi loi khangam to adu di ai koi miyam ji ju taseng na isani isa je understand tau je da ba reality se man ba pot am khak uhol libra natragana ai koi si sabi thaga chatpa machum jaba kangu ne uttori bra hai ba question am khak chwai da la ai then adu di ai koi na miyam gi thabak tor ba miyam gi law ba mayam sina taseng na hujik kari no pami ba jai kana Manipur da hana ngasai koi ye ngasai gi adum lichang khin lotion mangam da la ko project mayam ma mamang da gi thadarak ba hujik thadaga da project scheme mayam gi data mayam khak miyam da electronic print media da thadok pa gi space am khak adu su yam limited mate pung amagum bagi ama phawata bagi matam am khak pi ba la ko da koi chahi ani ga tha mari gi mai ja ale re ba lotion na dro bra masu go yasan na ba por ko dro compromise to dro ba pot ne aro da ga ai koi yang asi se prime minister na Mizoram da thungro kan da Mizoram da gi su chambo Kangla da gi amu pung manga da
Guwahati ki Khanapara da laiba koi da laikhidra Dr. Bhupen Hazarika koi gi Bharat Ratna award ji magi mapukumun palan tawgi pot amaka program pu mga da Khanapara da magi keno da laibane ba veterinary science college ground da madu nangnaba mu ma de ji sieng gi done ba do tagadi matang matam matungina punglon gi matungina saklon on jagoi shaba ar chemelin hai tare koi keno da koi gi sum masu matam matun pon on mangam do al maina on ba wahi wata khara na Manipur complete solution ba yaroi yam thamoi sieng na miyang mi ru tagadi makoina tawda tabak sing do miyam da keno to bu ya da som da economic line da gi laiba pot mayam sing je disturb to holo edu to haibni yaroi ba porjon laiba lokthokani si torni haiba pot haram de conflict si mai core issue matung dil torga sumai tawni ada arm force gi sindugi haram pot su ai ko gi Manipur gi da keno da ko gi huji conflict to iba crisis to iba jaga dar kari gi silent spectrum le halino okay tamo hauji live footage mamang da maching yang ro mi ji get ta thole ise mafam phamam chan da badai ne tamo madune ko gi ngasi ground report ta phangi ba report che so ya ma miya ma na prime minister lakpa matam da taram no na ba haraumi momon no na makala na live si tamo kamai ni yembi masiki response ta seng na prime minister chap chana Manipur miam na thajaba thami haibu gi mami oina ubra tamo kare hebini mioi lak Kuntram ri lebi mong da mi lising tramanga na mi Manipur miyam gi represent da udi yaroi na haningi binas ko aro masidi ko elected singi constituent assembly amagi mi masing shubuna teb ko yamba man baduni koina uri bo potse aduga aina haijening muna tasengna du taragadi hauje koina sida live discussion Modi visit from Ccpur to Kangla khanari nge manung jida ai khoi gi mi masing se sarang na 90,000 gumba shure hai aude khoi gi tasengna Modi la ibada support na YouTube ki adade Modi gi la ibo kangu sing du gi potuga khoi gi YouTuber sing jiga vote tawna bada tasengna Modi yening de aduga khoi gi pi high result to khoi khara de gi khoi ise adagi khoi na ma khoi tawri ba ma pang ma na pi ri ba comment du da mana kari haigi khona kari khungi haibase machine naina basine hena core issue du naina machine hena mathok tai haiba potu ne swai da koina IDP gi laiba mayam internally displaced person laiba mayam singsina seisa nokre mai thena ga koi gi kaino da pirak proposal da mai cheng tai ai koi ta seng na haraga di makoina wa da wasan na badong na mina ugi bi yai karim wa da laiba dong haina moi gi aseng ba masagi saktam masagi laibum thoko potu la akanda makoi gi submission du tawbori phai sida yam na du meta kaino torubugi yamna chauba function yamna ta nungai ye thokwe function pot la agadi ai ma chi mana ju wari bani wadabani ha potu khangdoi pot amsu la aduna swai de khoi gi ta chengna haragadi mayam na comment na pinar ko yawe Modi na Kangla laifam le na changaga choirol khal ro da mayam dai ji kai gino kai na comment ma break ko ta ba da se yamna dum kaino ma khak Karim na buna masing hena masigi reaction je ko nga sai sum ai sum yeng kan da uje ba ko si adu ta ga de ko gi prime minister of India se yamna honorable ba ma kan post ni ma quite chaw ni hai ta ga su Manipur gi jaga da de ma gi still hujik sanafam laite adu ba ma ko gi political gi ba arum ayang on ba gi pot am khak ta ma koina even election naksal ko matang election gi mana ga no da hai ba am khak yaw gi hai ba do politician kharana ko gi mapam jaga khara da India gi mapam khara da ma gi vote bank politics to gi pot chathabasina aikoi maning halaga chatpani aduga hanam mirai roba udna leru mayam de hujiti mamang ra chingkhalaga thamaga aikoi keno se tongali khoi huji keno to ba howi kan haiba poto swai dum masana haiba wa masana kakchari bra haiba pot praja miyam hangi sida aikoi support tawningi aduna aikoi ta sengna hairagadi shumba pot mayam jeste koina party da yamna loyalty utpa praja miyam party gi mai chabududi asida uwa ne koina khara makai ko aru masi maximum turn tawde masida aikoi gi hai tare magi lejeri ba MLA ke ala no koi kang de ko koi kang la da police ko but adu lakpa da so mai MLA gi angam ba mai punar ko mi khara du ne buji lai je adu mi lising tra mangana MLA lising MLA ni phugi represent ro ka lakpa ga di makhoina phangji ba vote 1% bu pharam moi ba mira sai na jani ne okay tamo asida ai thamjage swai sida 1% pa da voto madugi potu da or any lising tra nga bu or time pa mutil lo pokhai ro lekhom to e hai ba potu na ama or so swai da aikoi gi praja miyam gi comment da aikoi gi sumaina live discussion da pira iba opinion mayam singse masiga ani se compare to yeng kan da arum ayang Manipur gi issue sida is the core issue khangda ba se khangba mina masing yami sigi posidi utna waina kuppaga thamna ba hona ba pot man ba mukhakti yaw yena ismai thamjage okay am basana thambi tamo thank you very much